Amen, amen, amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Sesingena engcenyeni yesibili la khona sitawenda i-expository khona yelive laNkulunkulu. Ngiyaqela singene ngemkhuleko. Nkosi uNkulunkulu, Nkosi lenemusa, Nkosi lenemandla, Membuli wetimfihlakalo netinto letijulile. Wena Nkulunkulu lekuwe kude kukhanya, kude bumnyama kodwa kuhlala kunekukhanya njalo njalo. Wena lekuwe kukho kuhlungu, akukho kufa, akukho kweswela, kodwa Nkosi kunako konke lesidingako. Sihambise Nkosi ekukhanyeni kwakho, sende babe si enjoy the abundance of grace upon us through your presence. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Bazalwane, singena engcenyeni yesibili. We have already read from Psalm 141, 140, 141, and 142. And then we also read from the book of Hosea, chapter 4, verse 1 to 10. And then we read from the Gospel according to St. Matthew, chapter 7, verse 1 to 12. But we are going to take roots in the book of Hosea. Lapha Hosea chapter 4, verses 1 to 10. Kunetinto letimbalwa lesitatibuka. Kodwa lapha lesahluko sa chapter 4 wa Hosea sidilisha kakhulu nesono sa Israel kanye nelikhambi leli kuNkulunkulu. Israel has sinned and God's remedy. Lokusho ukuthi unekona lokukhona kuIsrael, kodwa noma ngabe kunjalo likhona likhambi kuNkulunkulu. Sibona ke lapha ichurch ya Israel ngenxa yesono sakhe, the church against Israel. Lokusho ukuthi ngalamafishane uNkulunkulu uyamchaja, umbeka qala Israel. A statement of the church, Israel's sin and God's remedy. That is the statement lesitholakalako kuleli qala. Yini liqala lakho Israel? Liqala lakho Israeli sono lo sentile. Lesono lo sentile Israel. Nyalo sesibona na uNkulunkulu uletha ilenye iperspective yekhambi, ngoba noma sonile uNkulunkulu uhlezi anelikhambi. Sithi simona abe anelikhambi. Oh, siyabonga Mlotshwa, God bless you Mlotshwa. Uthi sithi simona uNkulunkulu abe anelikhambi. Verse 1 to 3. uNkulunkulu uthi ngilelikhambi lalesono sakho ye-Israel. Lana sibona lendlela lamveta ngayo. The Lord brings a charge against the inhabitants of the land. It's like the Lord Yahweh la hamba nebantu bakhe. uNkulunkulu noma angapho lo Yahweh uNkulunkulu lo hamba nebantu bakhe noma bangamboni, kodwa tento tiyasho ukuthi ukhona uphakathi wethu uhamba nathi. Sibona ngathi uNkulunkulu uthatha Israel umletha enkantolo yemthetho, la khona atombeka khona liqala le disobedient. Lokusho ukuthi liqala lekungalaleli, liqala lekungathobi, liqala lekungenti lo uNkulunkulu lapha uthi Israel akwenza. Adam Clark uthi nakayibuka lendzaba yalenkantolo la uNkulunkulu alethe khona, that lawsuit, uyibona noma athi ubona uNkulunkulu as a plaintiff, a plaintiff, and abone Israel as a defendant. Lokusho ukuthi uNkulunkulu lo woniwe ngu-Israel. Israel uyabitwa uNkulunkulu ukuthi kodwa utophendula emaqala akho, ngoba uNkulunkulu
akasichaji ngenvo yowusovele sowulahliwe uthi uNkulunkulu nali iqala lakho ngoda uthi defender kule qala lakho kulukhuni ke kuyothi defender kumuntu lekathi lot wenta lesono abe akubona usasicabanga ababone ama motives abone ama interior motives akho whatever lokusuke ubhaqile lokungabona abantu lo uNkulunkulu ungulomshushisi ungulommeli unguleli judge lelibona ngale kwalento lotho ayikhuluma wena. So ke lana kule nkantolo is Jehovah versus Judah. Lapha kulabantu asebabhekene lapho bobabili manje. Uthi there is no truth, oh my God, or mercy, my Jesus, or knowledge of God in the land. Akukho qiniso, akukho sihawu, akukho kumathi uNkulunkulu kulomhlaba. Letinto kade tintathu letibalako la leliqiniso sihawu nekwathi uNkulunkulu kuyakhonekitha ke kuyaqhumana lokunye nalokunye kunekuqhumana. Uma ngabe bantu balahla noma bajika lapha kashane kumathi uNkulunkulu masinyane ngekuphuthuma noma ngekuphazima kweliso liqiniso nesihawu nako kuyaphela kuyashabalala ngoba uNkulunkulu kumathi kuletha kwembuleleka ukuthi liqiniso liyini nesihawu siyini. So uma ngabe silahla uNkulunkulu naloko lokunye kuyalahleka. So ke liqiniso kahle kahle bazalwane li rooted ekumathini uNkulunkulu, not in somebody's opinion. Liqiniso liko emqondweni nomuntu uthi mina bengiqabanga kanje noma ngikuwa kanjena. Uyabona kuye kube nama accountant opinion nasebakwentile laphana bo editor babese basho iopinion yabo. So ke la liqiniso alimi ku-opinion kodwa lime ekumathini uNkulunkulu. And etulu waloko kube nesihawu sihawu sona sihamba sendlule your self interest. Uma ngabe sikhuluma ngesihawu uyathi kodwa timfuno letinto letithandwa nguwe leti interesta wena. Uma ngabe utokwenta sihawu ngoba sihawu asingwa ukuthi lo muntu wente ngcono lo muntu njani kodwa na umemukela anjalo umendele sawo. So ke lana siyabona ukuthi uma ngabe kulahleka kwathi uNkulunkulu kusho kulahleka kweqiniso kusho kulahleka kwesihawu. Nyalo ke siphinde sibone ukuthi inhlakanipho sibili nekuqonda lokungiko kuvela ekumathini uNkulunkulu. Umuntu lohlakaniphe mbamba lamhlabeni ngumuntu lo wathi uNkulunkulu. Umuntu lo wathi kona loqonda kahle uNkulunkulu uhlakaniphile lo muntu loyo. Siyakufakazelwa ke lokhu nguProverbs chapter 9 verse 10 nakathi the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Lord of the Holy One is understanding. Uyayibona lento le umesaba uNkulunkulu kukuqala kwekuhlakanipha nekumqonda lona longcwele ngona kuletha noma kumathi lolongcwele kuletha kuqonda endleleni yakho. Once wakhona kusaba uNkulunkulu, once wakhona kwatana naNkulunkulu ubokwathi wathi indlela yakho seyiqala ukuqonda. Umuntu akaqondiswa ngemakufunza ukuthi ufunze kangakanani, akaqondiswa ukuthi khundla, akaqondiswa ukuthi ufake ithambo lelimhlophe entanyeni, akaqondiswa ingubo lentibonako lada ashdikini wami ezulu. Kodwa na umuntu uqondiswa kwesaba uNkulunkulu ngoba kuqala kwesihlakanipha kumesaba uNkulunkulu. Futhi abantu abamesaba uNkulunkulu baba nengqondo lehle ekambeni kwabo konke. Lapha ke uyabeka
lo munye lo watika ko lapha nakakhuluma nge-knowledge of God uthi uyathi buka kwakhe kusho ukuthi buka wena uqonda ukuthi umuntu ungubani ngaphandle ukuthi wonke screen uNkulunkulu then ke utobe suyathi athi lo munye cha ngiyakufa hip-hop uyayibeka le ndzaba futhi angikuphikisi kodwa mina ngifuna ukuveta lana ngifuna ukuveta lolunye hlangothi loluthi the proper study of mankind is man. I will not oppose the idea, but I believe it is equally true that the proper study of God's elect is God. Ngiyayithanda ke lena lebekwa ngilona ukuthi the proper study nawe ufuna ufunza uNkulunkulu umkwanisise kahle kahle buka laba labakhethiwe bakhe uNkulunkulu labahamba ngokwesaba uNkulunkulu utabe siyambona uNkulunkulu mangabe kunebantu labahamba ngokwesaba uNkulunkulu uma ngabe ufuna kwathi the Godhead buka laba labathi bangemaKristu labahamba ngokwesaba uNkulunkulu neke kuqondiswa nguJesu kwekuthi kusho ukuthi utabe siyamathi ke uNkulunkulu uyise ukuthi sikhuluma ngabani uyabona kungaba khona boma speculations kube khona abantu labafundise kakhulu kodwa philosophy lengiyo lengathi mina ngiyayibamba ngilakhona umuntu kaNkulunkulu afike ema athi zika abe attention athi naseke mile umuntu kaNkulunkulu aqale ke manje kubuka iligama laNkulunkulu leli gama lelithi Yahweh leli gama lelithi Jehova leli gama lelithi God okanye lawo magama lesikampitawo ungubani mkhaza angibani undlule lapho ubuke imvelaphi yakhe uNkulunkulu vele mangabe ngikhuluma ngaye ngikhuluma ngemuntu lovela ubuke imisebenzi yakhe layendile emhlabeni lesabekako uyabona na ubona lwandle uyaye wesaba uthi yena bakithi athi lapha kuJobe wawukuphi eJobe nangidala lwandle nangifaka lama springs aphuma khona lamanzi elwandle lapha kukhulunywa ngamasango ekufa khona eJobe boleviathan ufike la khona ubona uthi hey uNkulunkulu mbaya uyesabeka ngiyakwesaba uNkulunkulu soke letho into letho ngilelethi gcina tenda labantu labahamba naNkulunkulu bathi lona ngubabe wethu ngoba bambona ukuthi mkhulu kangakanani nokuthi ubentelani kule ndlela ungubani etimeni soke lana siyabona ukuthi bantu baIsrael bese bephule all tinto letibavimbelanga ngathini tinto la uthi nqanda khona ngiyabekisa namuntu uyaphoqa awuthi akabuye noma uthi ngitamtshela nami noma uthi ngitameka ubane tinto uthi noma ufa uthi fuku la ngekade ehlethweni yakho kodwa ngenxa uthi umntwana kaNkulunkulu you practice what we call self control awumani nje ujike amagama wendeni uthi udiva ukuthi uyabila kodwa uthi bamba uthi kaNkulunkulu bakulahlile naloko ukuthi bamba and yini balahle ukuthi bamba bakulahle because kulahleka the knowledge of God once kwalahleka kwatana naNkulunkulu automatically kuyalahleka ukuthi bamba kumuntu umuntu longamati uNkulunkulu noma ngahlema ukuthi uyamati kodwa utamkhanza enda yonke imigilingwane sizathu yini akamati uNkulunkulu kwesibili lo muntu ude liqiniso lo muntu ude sihawu umuntu lolahlekelwe uNkulunkulu uyalahlekelwa ngitho tonke tinto awumpostoli nkosami postoli haleluya umuntu lolahlekelwa uNkulunkulu kulahleka tinto lisihawu neliqiniso uba into ya the past noma ngabe ufakile khololo wakhe noma ngabe ufake amajazi ngibekisile njengemphathi wami la ufakele tibofu noma ngathi faka tibetingaki uma ngabe kulahleka uNkulunkulu kuyalahleka konke ngoba
uNkulunkulu uliqiniso, uNkulunkulu usihawu. So-ke uNkulunkulu akasiyo imfundo yami, uNkulunkulu akasiwo kwathi mina ngiswathi, uNkulunkulu akasiwo konke lokho nalokho, kodwa uNkulunkulu ungiloko lifi lakhe lelimbeka ukuthi ungiko. So-ke umuntu lo de uNkulunkulu kulukhuni ukuthi pamba kungakuthi omkanza aphumputha thinta lapha na intana yini sizathu akukho uNkulunkulu. Noma umuntu ungathi mani kubulala musa kubulala utaqhubeka bulale ngoba uNkulunkulu lo khona ku control. So bulalelene nami bese ngiyahluthuka manje uyathi lo muntu bengithi ngiyabe lamhla vele bengithi ngokwenza sono into kanti esangivela sekungiphunywa akusiwo lo ukuthi uNkulunkulu once waba naNkulunkulu ufanana nenja lethi nayibona umuntu aqhamuka egate isuke lenomlomo lomkhulu kanga athi lo mna ive aye njile endini yakho ibele mva ayikuthi ayifuni kumbamba lo muntu kodwa iyalalela iyalathi iphimbo lemnikati wayo. So-ke uma ngabe silathi iphimbo laNkulunkulu kunetinto letinengi lesihlala singatenti lekwenza ukuthi umhlaba ube umhlaba lophephile. Kodwa kungamathi uNkulunkulu it brings a lot of distraction. Umhlaba uyahlaphuka uyalimala, ama-relationships ayaphuka ayaphuka. Yini sizathu akatiwa uNkulunkulu? Kungamathi uNkulunkulu kuyinkinga. Namhlanje bazalwane sikhanda kunama-slogans laphakanyiswako lapha nalapha yana lelinye le-slogan uva ukuthi to know no boundaries, no boundaries. Uyahamba nje uyakhululeka la no rules, no rights. Uyadiphatha, just do it ngendlela obona ngayo nje. Break all the rules. Namhlanje la sikhona khona siyajabula la akekho gogo sajiva la akekho gogo. Ubona ukuthi they have broken all the rules. Namuhla udiphethe umuntu ngendlela lafuna ngayo, wenza ngendlela lafuna ngayo. They build off inhabitations and find on road, I'm sorry, but tole yabo indlela labantu hamba khona ngekufisa nangekuthanda kwabo. Baphile umuntu angafuni kukhudwa, angafuni kwelulekwa, athephilele nje akazani ngiyeke nami ngiphile impilo yami naphila nani sendlula isikhathi senu. Uma ngabe kunamaphutha kubalele namaphutha akho kuthi angathi ungikhutani ngoba nawe wehluleka. Bantu ke labo labasuse iminyele. Kodwa nake ngifuna kusho kwathi noma ungasho njalo lo mlayezo solo uyafana. Uyasikasahlawe sathi Jehova wasemandulo usenguyena namhlanje usasenguye. Umlayezo solo munye. Noma ungafuna kutakhela yakho imithetho kodwa waNkulunkulu seloku umile munye. Labanye abantu bathi hayi mina ngifuna umuntu abeseloku angibuta kuthi ngamphephi ngayapi nje phuma kimi. Kunelihlobo lebantu onjalo kwekuthi what matters ngimi nenjabulo yami. Ngitawuthini mina ube solo ungibalela lethatha into leta ungibalela lokho nalokuyana basho njalo labanye bathakwe ngumbuso ngoba bacabanga ukuthi bona banelive ledlulela uNkulunkulu. Athi umuntu azongiyeke wena kudala mani ungigcilaza kunjanjanyana mina sengiphile yami impilo ngeke ungibophelela lapha ungitshela ukuthi angihlale lapha no ngiyekele mani. So-ke kunehlobo lolunjalo lamuhla, and these people they feel like the universe revolves around them. Ngibo labalawula the universe kuthi ayigijime kangakanani ayime noma inteni labanye baze bakhokhe kumbe lethi prophet olethithitene. Uyabona ke uthi lapha
blood after bloodshed. It's bloodshed after bloodshed. La kungena kulawuleka khona kwebantu ingadi ilanyulwa ngalenye ingadi. Lokusho ukuthi budlova noma bucriminal bulanyulwa ngalobunye criminal. Lona sobulelelwa yana lona sobulelo lobulele nalobulelo lobulele nasobabulele. Kude impilo lana usho njalo uthi kude impilo ngalamafishane emagama. Everyone who dwells there will waste away. Ngalamanye amagama kusho ukuthi lesehlakalo lesi sitawukhokha fruit okanye tithelo taso kubo bonke abantu labalahle uNkulunkulu batikhethela kuhamba ngeyabo indlela balahla uNkulunkulu balahla iqiniso balahla sawu balahla tibamba. Andike uyathi kuthini Sathane uhlala hlabela tingoma letimnanzi lamadlebeni abo abahlabelela so sweet labantu labafuna ukuthi philela impilo yabo bangakhudwa bangalawulwa. Yini uthini Sathane uthi phume bugilini uyagrateka lapho buya nayo indzawo lekahle nyalo lapho utawungena emageyithini enkululeko asho Sathane uya deep to the destruction. So ngilenye into lena levelayo lapha ngibona uMapostle Paul ingathi ubhala lamagama lekavetwa inceku la inceku Hosea chapter 4 verse 6 that bantu bambaya bhujiswa ngenxa yekuswela lwati. Athi uMapostle Paul kona bengingathanda kulifunda ngesiswati leli verse lami. Bengathanda ukufunda ngesiswati leli verse lami ngingafundi ngesingisi bazalwane. Lapha kubase Romans chapter 1 kunemagama lapha uMapostle Paul laveta buhlungu. Romans chapter 1. Hallelujah. Chapter 1 verse 24. Chapter 1 verse 24. Uthi uMapostle Paul lapha ngako ke uNkulunkulu ubayekelele etinganweni tetinhlitiyo tabo emanyeleni nasekungcoliseni imitimba yabo. Abese uthi verse 26 wakhona ngako ke uNkulunkulu ubayekelele etinganweni letilihlazo labasikati bakhona baguqule imvelo lengabe bayenta kulabathuna kodwa baguquke balalana bodwana benta laba bengakadalelwa kona. Uyayibona ke ngenxa yekweswela lwati. Na verse 28 athi njengobe abakufunanga kumathi uNkulunkulu ngako wababukelela tingondo tabo taba butsakatsaka netimilo tabo tonakala. Uma ngabe bantu basuka kuNkulunkulu bayokwenda letinto letinjena uNkulunkulu uyabayekelela bahambe baye kuyokwenda tinto letikhohlakele. Abesathi ke lapha chapter 4 verse 7 waHosea ngekwanza kwebapristi kanjalo kwanza nekona kwabo kimi nitakwenanisa ngebukhosi babo bathelwe lihlazo. And uma ngabe ke sifunda lo Romans chapter 1 verse 23 yena uthi bashiya bukhosi baNkulunkulu longabhubhi bakhonta umfanekiso wemuntu lobhubhako newetinyoni newetilwane letihamba ngetisu letihamba ngetinyawo letine newaletihamba ngesisu. So uyabona kulabantu nabashiya uNkulunkulu bahamba bayawuthola ini. Mawufunda ke incwadi ya Hosea, Hosea again chapter 4 verse 11 uthi ke yena batinikela ebugwadleni nasewayinini lelisha na lelitsala lokususa uqonza. Abese ke Paul uyayiteka lendzaba ku chapter
1 verse 21 na 22 athi ke ngobe bathi kanti uNkulunkulu bayamadi bangede bambonga bamnike neludumo lolumfanele njenga uNkulunkulu esikhundleni saloko imiqabango yabo yaba lide netinhlitiyo tabo mnyama bathi bahlakaniphile besuka babadilima bathi bahlakaniphile base basuka baba yini babadilima ibuhlungu lendzaba letekwako lapha nyaloke verse 4 kuya 8 usitshela ngenqithakalo nekungasebenzi kahle kwebuholi bebapriest inqithakalo nekungasebenzi kahle kwebuholi kwebapriest ibuhlungu ke lento yokuba umpriest kodwa na uthi thole ungasebenzi ngalendlela leNkulunkulu akubheke ukuthi usebenze ngayo kunencwadi la lebeyikhuluma noma lekhuluma ngalendzaba yebapriest kuDeuteronomy chapter 17 verse 9 to 12 17 verse 9 kuya 12 nibohamba niye kubapriest labangemalevi nakubehluleli lo yawube asesikhundleni ngaleso sikhathi nifike nihlolisise kahle kubo ngiko labayawukhipha sinqumo nineke niyawukwenta lokho labayawunitshela kona kuleyo ndzawo simakadze latayikhetha niboqaphela ukuthi nente konke lokho labanitshele kona niyawulandzela lowo mthetho labanifundisa wona netinqumo labaninike tona ningaqali niphambuke nakancane ngesendleni ngesekudla noma ngesencele kulowo labatawunitshela kona umuntu lo ngamhloniphi umehluleli noma umpriest loma kuleyo ndzawo akhonde simakathe uNkulunkulu wenu kufanele abulawe niyawukhipha kanjalo ke lokubi lokumila emkhathini wesive sema-Israyeli lokho uthi umuntu longalaleli umpriest kahle bekufanele ukuthi kungabi anikwa ukuthi akaphile akabulawe anquni andike lokhu umyalo waNkulunkulu lo very clear lekwa kufanele ukuthi bantu balalele baphinde futhi batithobe kiwo batithoba kubapriest baNkulunkulu elala abapriest nebasita ethenini babahole baphinde futhi babahole baphinde babondle ngelivi laNkulunkulu babahole baphinde babasite ngelivi laNkulunkulu kodwa nake lesikutholako la wekuthi ngoba sekukhahlelwe kwatiwa kwaNkulunkulu liqiniso lesihawu nekuthi thiba kwebantu kude lebekasafuna kulalela upriest wathi kaNkulunkulu hayi ke ningalwi nabo niphinde futhi ningaba rebuke labantu labo kukhona ke nesitawuhlangana nako masinyane lokubhekana nabapriest kwathi abantu nabo ababa rebuke kodwa yini sizathu saloko andike lokhu kuyasitha ukuthi kucancel verse lelandela ukuthi now let no man contend or rebuke another lo mqondo lokhona la njengoba bangafuni kulalela abapriest andike balwa nabo labapriest ayikho into lebuhlungu nje ukuthi bantu bangafuni kulalela babese baphinde bayalwa futhi uthi ke uNkulunkulu anisibani saqitha isikhathi selokhu nina niphikisana nabo nilwisana nabo noma niba rebuke uthi ngaleso sizathu leso ke bayawugileka bawe emini kaloha uyathi kubuhlungu kuwa ebusuku kodwa kuya understand ukuthi vele umnyama nje bobhekene
kangakanani ke umuntu agileke awe emini ahamba kodwa na agileke uthi ke lana uNkulunkulu ngoba labantu abamfuni uNkulunkulu kumatha abafuni ukuthi bamba abafuni ukuqondiswa bathogeleka bawe emini baprofeti ke nabo balokufana nabo batofana uNkulunkulu usipendela nje isithombe lezithi lapha nalaba prophet nanabo batawudonseleka la kunalabantu khona tholakala ukuthi nabo bayagileka bayawa noma bebaqaba ukuthi thina sibambele office sethu le prophetic sitawukhona kuma sitawukhona kodwa uthi uNkulunkulu nabo batofana nalabantu kwasa reputation yabo kuyaba into yaphansi emhlabathini uthi kaNkulunkulu my people are destroyed for lack of knowledge ibuhlungu ke lena indzaba lokuthi bantu baNkulunkulu bayabhutshiswa ngenxa yokuswela lwathi lana akusho ukuthi uNkulunkulu so ulahlekelwe luthando lwakhe noma ngemandla akhe kodwa into lento ukuthi bantu balahlekelwe kwathi uNkulunkulu kwathi kunemandla lokhu kunika wona ekuhambeni endleleni ekwenteni intimo nasekumeni uthi sika lapho ume khona so ke akusothi uNkulunkulu ebamlahlile nabo akusothi ba all ignorant njengaNkulunkulu kuthi abathi lutho ngaNkulunkulu kukhona laba kwathi ngaNkulunkulu kodwa na kunqane akusiko lokwanele ngaleso sizathu leso bona bathitshela ukuthi thina sathi konke ngaNkulunkulu uyabuta ke what is it that we talk about ngoba kungamathi uNkulunkulu kungasho into lethine lana sifunda khona kusitshela ukuthi kukhona ulahlekelwa kwathi uNkulunkulu kukhona kulahlekelwa kwathi livi laNkulunkulu ngaleso sizathu ke uNkulunkulu bayamathi kodwa kumathi kwabo kunqane akusinje njoba baqabanga ukuthi bona sebamathi uNkulunkulu ngalokwanele kwesibili lokubalahlekele lapha kwekuthi abalati livi laNkulunkulu uthi you have forgotten the law of your God nikhohlwe umthetho noma livi laNkulunkulu wenu balati lelivi laNkulunkulu kodwa akusiko lokwanele inkinga ukuthi bona bathitshela ukuthi ku-enough lelesithine esesikwathi ngaNkulunkulu endikelana kunento lemangalisabo lokufuna ukuthi siyithole kwekuthi kune-connection in between God and God's word kune-connection ukuthi live laNkulunkulu naNkulunkulu yena luqobo lwayo labanye bathela into live laNkulunkulu iBhayibheli man awu siyakwathi lokho into engqondo nje ukuthi asitha kuphi lokho yabona nje thina sifuna kwathi lo nkulunkulu yena mbamba umuntu akhohlwe nalelo laka 138 verse 2 lelithi you have magnified your word above your name ngalamanye amagama uthi uthathela ivi lakho waliphakamisa laba ngequlu kwegama lakho uyabona uma ngabe utozondelela ufuna kwathi livi laNkulunkulu ubese naNkulunkulu uyamathi uyalathi igama lakhe lokho kutakubeka kulenye ilevel yephela uNkulunkulu uyatama ke kuexpressa noma kuleta le term lokuthi ingabe ngingayibeka kanjani lento lena uyayiveta ke kuJohn chapter 1 verse 1 nakathi the word uNkulunkulu ungulivi yena liqobo lwakhe ungulivi uma ngebeke simathi uNkulunkulu kwekuthi ungubani nambababa lonto leyo iyawuthinta indzaba yenkambo yethu kwekuthi simathi uNkulunkulu omnipresent simathi uNkulunkulu omniscience nazi omnipresent uNkulunkulu losetindzaweni tonke phansi emgodini phezulu phakathi emafini ebumnyameni kuphethe imthumpeni
nakuphi na is omnipresent yonke indawo ukhona. Uma ngabe sithi omniscience or omniscience sisho ukuthi uNkulunkulu lo wathi yonke into, noma uthi akayodoba, noma uthi akayoba ngilecturer, noma uthi akayoba ngidokotela, noma uthi akayokwelapha, noma uthi akayokwakha, noma uthi akayowenza. He is the omniscience, omniscience. Wathi konke. Uyabona kube besingaqonda lokho, ngiko lebekuthi awushintsha inkambo yethu ukuthi kube bethe nathi thonywana lesitenta ngesese. Kwathi kude lo ngibonako ngingenta kugwahla la, kude lo ngibonako ngingeba la. Uma ngabe bongaqonda ukuthi this God is omnipresent, is omniscience, boye uqonda ukuthi kunetinto lengeke ngitente tiphumelele ngicabanga ukuthi uNkulunkulu akangiboni. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being my priest. And lapha ibuhlungu lento lena uthi labantu uthi uNkulunkulu uyabalahla, uyabhala nabo. Wala laba priest ngoba abapriest banenzima lenkulu, bane responsibility lenkulu befanele bayende bantu kwathi bente bantu bamati uNkulunkulu. Hallelujah. Inzima yabapriest yayisekuthenini bantu abamati uNkulunkulu kuthi ungubani, balati live la uNkulunkulu kwathi live la uNkulunkulu lithini. Bakuhlanganise abapriest banenzima lenkulu lefanele ukuthi bayidlale phakathi kwaNkulunkulu nebantu bakhe. Hadebe nceku kaNkulunkulu. Uyabona indzaba yokufundzisa is a very important duty of the priest. Uhadebe lapha ngiyambona uyangihlola nje. Ulifundisa live la uNkulunkulu, lo priest kaNkulunkulu uve wakheka ufuna uthatha action there and there. Umsebenzi wakhe wonke umpriest kwathi live la uNkulunkulu alifundise likakhe. That is the duty of the priest. Ngiyacela ke ukuthi ngimane ngiwafunde ngesingisimane lamavesi lalandzelako. They shall teach Jacob your judgment. That is Deuteronomy chapter 33 verse 10. Deuteronomy chapter 33 verse 10. They shall teach Jacob your judgment and Israel your law. They shall put incense before you and a whole burnt sacrifice on your altar. Bapriest laba labatawufundisa Israel. Bapriest laba labatawushisa impepho well altar la uNkulunkulu. At Ezekiel chapter 44 verse 23. And they shall teach my people the difference between the holy and the unholy, and cause them to discern between the unclean and the clean. Bapriest labo bafundisa abantu lokungcwele kulokungasingcwele, kulokuhlantekile, kunalokungakahlantekile. Bapriest banenkonzo yokufundisa. When we talk of bapriest, sikhuluma ngothisha bangempela. Malachi chapter 2 verse 7. Malachi chapter 2 verse 7. For the lips of a priest shall keep knowledge, and the people should seek the law from his mouth. For he is the messenger of the Lord of hosts. Umpristi ubheke ukuthi lathi nzebeni takhe kuphume lwathi bantu bede batofunda lapha kumpristi. Umpristi nasebafike kuye abantu ababesho ukuthi sesifike endzaweni la siyofunda khona. So lana siyabona ukuthi umpriest naka-neglect lokho, uNkulunkulu uyakudemonstrate lokho njengoba ningilahlile nani senginilahlile. Bapriest fanana netikhonti nebelusi nebashumayeli bantu laba lefuna ukuthi batopresenta uNkulunkulu, bapresente live la uNkulunkulu kubantu baNkulunkulu. Uma ngabe bantu bangakwethi noma balahleka endleleni bakanze info yaNkulunkulu i-tasteless, then into ihlathi nebapriest ukuthi how do we present the word of God?
silibeka njani izwi likaNkulunkulu. Uyabona, akufuni ukujabulisa ukuthi ngiyahamba mina ngiya ezulwini uzosala wena obuthanda izono. Cha, uma ngabe ungumpriest fanele tihluphe lento ukuthi bantu baphi, how do I present, ngilaba njani izwi laNkulunkulu, ingabe uyakhanya yini uNkulunkulu lengimethula kulabantu. So ngumsebenzi wabapriest kungathi uNkulunkulu, I have rejected you, the lack of knowledge, babhubha abantu ngekwesola lwadi. Kodwa kahle kahle into idla kubapriest kuthi bapriest seniyekele kwenta umsebenzi wenu. Uthini uApostle Paul makakhuluma ku2 Timothy chapter 4 verse 2 uthi, preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. So lento uthi uNkulunkulu nakakhuluma through Paul, akhuluma na Timothy, uthi lishumayele livi kusikhathi noma ngathi so sikhathi, uqondise, ukhuthade, ukhute, ukubeketelele lokho noma ngabe uyasha usehluphekeni kwente lokho ngoba kungona ubitelwe kona. Thina-ke siba priest baNkulunkulu sibitelwe ukuthi sitotshengisa abantu indlela yaNkulunkulu kumathi uNkulunkulu nokuthi bantu baguquke bangayi ebhutshisweni. I will also forget your children. uNkulunkulu lapha ngalamanye amagama ukhuluma info lebhlungu wekuthi uma ngabe thina bapriest singenti kahle, he will hold us accountable. We are going to be held accountable. Singabapriest, singabashumayela njengoba sishumayela nje sifakaza sendani ngeliphi laNkulunkulu ngalenye ilanga. We are to give an account. Thina njengalabashumayelako kunento ofuna sifeze siphendule phambi kwaNkulunkulu kwekuthi leni bantu baNkulunkulu bawushona le bashiye uNkulunkulu. Priest for me, lo kuyasikhumbuza ukuthi thina siba priest kwekuthi siserve on behalf of God's people and on behalf of God. Lokho ukuthi siletha abantu baNkulunkulu, siletha uNkulunkulu kubantu bakhe. Sikwenda njani lokho? Ngekushumayela live laNkulunkulu, simlethe uNkulunkulu kubantu bakhe. The more they increase, the more they sin against me. I will change their glory into shame. Uyabona ke ibuhlungu le. Isho ukuthi ngalamanye amagama uNkulunkulu bapriesti bekababosisini. Wekuthi babe banengi banze ngalamanye amagama. Kodwa inkinga lebekhona uNkulunkulu sekababusisile kuthi banze. They have taken God for granted. Bamthatha uNkulunkulu ngathi into lengena nqondo. Ngithi lapho bapriest thatha ngathi uNkulunkulu into ehlala nje ungenta noma yini. Kodwa nake lento yalesibusiso itana 2H gift, inkemba lene ma gift lang2. Igift yokuqala ingiye ukuthi uNkulunkulu usibusise ngesibusiso lesimangalisako lokubitwa ukuthi asitosebenza lo msebenzi kaNkulunkulu. uNkulunkulu usibusisile ngesibusiso lesimangalisako, kodwa lesibusiso lesimangalisako sita ne accountability. We must be accountable to the blessings of God. And in the sibusiso lesimangalisako sita nema opportunities of sin. Bantu baNkulunkulu, sometimes we take advantage of them. uNkulunkulu, they eat up the sin of my people. Hey, kubuhlungu. Sangisho ngathi it's a 2H gift. One, where to uNkulunkulu usibusisile vele ngesibusiso lesimangalisako. Number 2, we should be accountable. There is an accountability.
possibility and there is an opportunity of sinning. Uthi uNkulunkulu kwenteka kanjani ke lo? Kwenteka ukuthi they eat up my people's sin. They eat up the sin of my people. Kwenteka kanjani lo? Kwenteka ngokuthi bantu balabonako noma bakhudwa kodwa laba priest bayajabula ngalesikhathi abantu bona ngoba kutoba nema bribes kuba nema bribes le umpriest ukana uyawemukela imgunyathi tinto tangase tema pectors kuba nani nema sin offering uma abantu baona uyathi umpriest hayi ndawusho ukuthi abalethe a sin offering so umpriest kuloko uyajabula because unenzuzo la ithola uNkulunkulu is not happy ngempriest ngoba umpriest unokuthi alethe uNkulunkulu ufanana nemaphoyisa labhaka le emakhoneni abhaka kuphi athothi uyaqhamuka wow speed trap so ayiqile uNkulunkulu uthi umpriest ufuna abonakale wherever la hamba khona kuzothi bantu bangabi nayo into ukuthi asike sono akwathiwa nje nakabe kunempriest kule community the influence ye priesthood kwathiwa ukuthi hey uNkulunkulu wenda into letinkulu kulendzawo uNkulunkulu uyasibusisa sibusisekile ngebukhona benqeku uthenjiswa ke sehlulelo la like people like priest lokusho ukuthi laba priest abasi immune loloko entwa nglabantu labo bayakwenta labantu bayafanana nalaba priest sebayafanana nalabantu kungawathi uNkulunkulu utobashaya kufana labantu labo akukho ke kungabatha wekuthi kaIsrael indaba yebupriest yayi corrupt ngendlela emasa ngike ngakhuluma ngaJeroboam the first lo abekwa nguJehu ane sabuyela lapho uthathi fundela ke nawe noma asengeke ngufundele ngenkulayo 1 Kings chapter 12 verse 31 he made shrines on the high places and made priests from every class of people who were not of the sons of Levi wenda tindumba kutoka tindawo letiphakeme wasewenda abapriest lebe bangasibo laba baNkulunkulu noma lebe bangconywe uNkulunkulu athi khona lapho chapter 13 verse chapter 13 verse 33 after this event Jeroboam did not turn from his evil way but again he made priests from every class of people for the high places. Whoever wished, he consecrated him, and he became one of the priests of the high places. Yeah, Jeroboam, priest angsuyi, but yini uqobe ba priest ingoba nikabanga ukuthi I can control God, I can do what I want. Ba priest ke banza baba banengi and neba labanye babagijima bayele kaJeroboam ngoba bathi uthi batofike bentuwe khona ba priest uma ngabe sifunda incwadi yezi Chronicle 2 Chronicles chapter 11 verse 13 to 16 and from all their territories the priests and the Levites who were in all Israel took their stand with him for the Levites left their common lands and their possessions and came to Judah and Jerusalem, for Jeroboam and his sons had rejected them from serving as priests to the Lord. Then he appointed for himself priests for the high places, for the demons and the calf idols which he had made. And after the Levites left, those from all the tribes of Israel, such as set their heart to seek the Lord God of Israel, came to Jerusalem to sacrifice to the Lord God of their fathers. Lokshoguti bambalekela bathi singamane siye Jerusalem sisuke lapha eSamaria konakele sambe siyokhonta uNkulunkulu lapha so ke ukukhonta uNkulunkulu kwakumatima and bantu bebaba abanengi
kodwa neku-backslide kwaba kunengi ngoba kwase kungasesiko lokuqonda loNkulunkulu lebekade anguye Jeroboam. Into lebesekayenda beyilihlazo kakhulu. So-ke uthi uNkulunkulu, they shall eat but not have enough. Kusho ukuthini ke lo? Lokhu kusho ukuthi batoba nako kube kunengi kodwa angeke babusiseke ngalendlela lababuka ngayo letinto ukuthi dinengi. Uthi adla umuntu aqede libhodwe size 11 so lokhu angisuthi. Batoba nako kodwa angeke kube enough, angeke kube netisi. Bazalwane, I just want to pray for my brothers in the field. I want to pray for ministers, pastors, preachers, all in the name of Jesus. Father God Almighty, our Heavenly Father, once again, dear Lord, we want to thank you for this golden opportunity, for calling us, oh God, into your ministry, and for rebuking us because of our shortcoming. Lord God, you said you are presenting a charge against Israel's sin. My God, you have said, my people, they perish because they lack knowledge. They lack knowledge because those who are supposed to show the way, to walk the talk, they have lost interest in the holy life. Those as part of my class, the priests, the Levites, oh my God, those who have gone and run after the material gain of this world. Babe ngiyabathandazela abapristi bakho ngoba Nkosi baphume kubantu kodwa Nkosi sebadede babuyela kubantu. Bantu bakhanda ukuthi nathi singaba ngibo bapristi singangena. Labanengi Nkosi bangene la kuloluhla lobupristi ngoba bazofuna imali. Bayibona umsebenzi kawukho beka ema-morals behavior abo abolile onakele their life conduct. Some of us, Lord Jesus, is questionable. Uthi lo zungu ungumpristi wani, ungumpristi ngani ngoba tinto latentawo tiyanengeka. Nkulunkulu wethu siyaxolisa phambi kwakho, sambesa lahleka, sahamba Nkosi sabalive, sagijima Nkosi etinto telive lamangala laqheqa labamba abaphansi umlomo uthi hawu nangu uthi ommangalela vele emphakathi, nangu vele uyamqosha endaweni yakhe, nangu vele wentana. Nkulunkulu siyaqela Nkulunkulu wethu namandla onke ukuthi tinqeke utakho lo tibitile ingathi ungathi vule emehlo ukuthi it's not about the material gain but it's about teaching the people the word of God, teaching the people the God of heaven, teaching the people about the nature of God and God's doings. Oh my God and my Father, ngiyathandaza Nkosi, sawele usendele umusa Nkosi, sibuyisane nawe, sisaphile emhlabeni kwente konke lo babe ngenxa yegama lakho Jesu manje laphakade. In Jesus' mighty name, Father, we pray. Amen and amen. May the good Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kindly on you and grant you inner peace, such that the peace of God that passes beyond all understanding will continue to keep your mind and your heart in the love and knowledge of God and of his dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ, and the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all, now and forevermore. Amen. Praise be to God. God bless you all. Amen. Babe sesibongile lakho leli liphilile lingumlilo babe